15 ऑगस्ट मेरेन मोपा विमानतळ उक्तो जातलो, पूण ताज्या वांगडाच थंयचे पर्यटन कशें वाडोवचे हाजे विशीं कॅबिनेट मिटींग घेवन चर्चा जाली अशें पर्यटन मंत्री खौंटे हांणी म्हटलें। तशेंच मोपा विमानतळाचे साधन सुविधा वांगडा जर पर्यटन वाडोवपा खातीरच्यो गजाली येयत जाल्यार नक्कीच मोपा गेम चेंजर थारतलो अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें। आणि ताज्या खातीर कनेक्टिविटी आणि टायप ऑफ टुरिस्ट कमिंग इज वॉट आय बीन स्ट्रेसिंग अपॉन। इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता आसतना लास्ट म्हाका दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयचो चेंज जाल्लो वॉज ड्युरींग चोगम। आय फील टुडे मोपा इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर इफ द मोपा गायज प्ले इट राइटली। आज जेन्ना एअरपोर्ट 15 ऑगस्ट दे हैव टेंटेटिवली सेड दैट दे आर गोइंग टू बी मेकिंग इट रेडी एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट tourism department। वी नीडेड टू नो हाउ इज आवर प्रेजेंस देर, what are the things that we need to do as government from tourism side to boost tourism, at the same time what we expect the Mopa people to do in terms of getting our things right। थोडो डेटा पळोवचो पडटा, थोडो आमचे विजिट्स आसता, वी स्टार्ट फ्रिक्वेंटिंग वेरियस कंट्रीज फॉर रोड शोज बाकीचे। वी नीड टू नो what are their plans, we need to know how we can work together, we need to know how we can our presence felt on the airport। खुबश्यो गजाल्यो in terms of infrastructure related ताजे खातीर एक रिव्यू घेतिल्लो। We need to ensure that the tourist who comes to Goa through Mopa, how best we can increase in terms of connectivity, whether it is charters, whether it is local domestic flights, what are their concerns, हे सगळे समजुपाक एक रिव्यू एक पयली विजीट घेतिल्ली। We have understood that they are quite ready for that, and that's going to be what I said is going to be a game changer for the state।